Znači počeli smo s našom ligom, to je već 17. godina za redom, tako da je to jedna, mislim ne jedna, nego najdugotrajnija liga u Međimurju. I evo, već s prvim kolom smo zadovoljni, pogotovo s odazivom djece, jer evo već smo tu, imamo rekord, 101 dijete je trčalo, to nas posebno raduje. Tako. I evo, odraslih je bilo nešto manje, 82, ali s tom brojkom smo zadovoljni, pošto je već sada, evo, svi vikendi su praktički jako zauzeti. Subota, nedjelja, svaki vikend je negdje praktički nekakva utrka, što i trčanje i biciklistička, i tako da jednostavno je to za nas dobar odaziv. Ovo što ste istaknuli posebno veseliti mladi nam se sve ranije uključuju u sport i lijepo ih je vidjeti okupljene u petak kako trče svoju dionicu. Pa da, evo, nas to posebno i motivira, zato smo i tu ligu preuzeli. Nama je ta liga onako organizacijski malo i veliki zalogaj, ali jednostavno krivo nam je da ta djeca ne bi imala gdje trčati, pa smo, evo, to nas i motivira da i dalje odrađujemo i održavamo tu našu ligu. Tako da, evo, cilj nam je djecu potaknuti da se od malih nogu počnu baviti sportom, i pošto je, evo, današnja omladina i mladi su dosta za tim laptopima i kompjuterima i mobitelima, tako da je bitno da se malo uključe čim prije. Da. Lijepo je to onda okupljanje i obitelji, jer svakako s malima dolaze i roditelji. Koliko se oni priključuju onda? Pa dobro, evo, roditelji navijaju, i tako da je to onak vrlo živa atmosfera na tom startu, i s ovima najmlađima čak i roditelji i da ih vode za ruku, pošto teče djeca koja su tek prohodala, i tako da, evo, onda im roditelji malo i ipak podrška, i baš je živo i veselo. A ima i onih koji trče dionice za građane. Ovo 17. izdanje ljetne cross lige ima 10 kola, kao i obično 9 je oni koji se boduju. 9 je natjecateljskih, i zadnje kolo je onda revijalno, što ima, znači proglašenje pobjednika, i imamo, znači, tu kraću dionicu od 3,2 km, tu imamo i trčanje i hodanje, imamo hodače, i onda je duža dionica od 6 km, tako da, evo, oni koji su izdržljivi biraju dužu, koji su početnici počnu s kraćom. Puno imamo hodača koji su prvo krenuli kao hodači, pa sad već su počeli trčati, to nas isto rade, tako da ljudi dođu onako probat hodat prvo, pa onda vide da ide i trčanje, i dosta imamo, znači, kroz tih naših godina koliko organiziramo, ljudi koji su sad trkači, a krenuli su kako hodači. Da. Primijetilo se tu i na zimskoj cross ligi veći broj hodača, isto tako, koji se priključuju i postaju zainteresirani. Nije sad to neki veliki broj, ali svaki plus veseli. Pa da, evo, to isto. Nije ono veliki broj hodača, ali ima ih uvijek dolazi nekolicina, i neki su konstantni, ja kažem, ti, znači, koji su krenuli kao hodači, sad su trkači, tako da je, ono, odaziva ima uvijek, i ljudi se priključuju, i ujedno i pozivam sve koji se nek se ljudi odluče da probaju, i onda vide kakva je tu dobra atmosfera, pozitivna, i onda krenu i trčati poslije. Da nekoga potaknemo, sljedeće kolo je već danas na rasporedu u 19 sati je start utrke. Da, znači odrasli u 19, djeca već u 18:30 kreću, i tako da pozivam sve koji se još se mogu priključiti. Znači, imamo minimalni 5 kola treba otrčati za plasman, i tako da, evo, za djecu je sve besplatno. I dalje održavamo tu našu eku zonu, znači više uopće nemamo plastičnih čaša, imamo neke lončiće za iznajmiti, posuditi, ljude potičemo da donesu svoje, koji hoće si naruči naš taj lončić s našom logom od kluba i lige,
cijena tog lončića je 8 eura za odrasle, a za djecu je 4 eura, znači ovo polovicu mi kao klub sufinanciramo izradu tih lončića, pa onda ko je zainteresirani si naručite lončiće, tako da smo smanjili evo, tu plastiku sad na totalnu nulu, uopće nemamo ništa plastike i tako da, evo to smo već napomenuli da smo mi po kolu trošili minimalno 250 do 300 tih plastičnih čaša i tako da se računate po tih 10 kola i ljetna i zimska i ljetna liga, to je ogromna brojka i tako da smo s tim zadovoljni da smo to izbacili tu plastiku. Kakva su tu dalje očekivanja? Spomenuli smo taj dio da svaki vikend je negdje nešto. Ne svaki vikend, već i subote i nedjelje, pa onda trkači moraju i kalkulirati gdje će, kako će. Imate one koji su sigurni i dolaze na svako kolo. Ne. Pa imamo puno tih starih trkača koji su već stvarno za onim, znači mi smo sad već startnim brojevima na 860 i nešto, a imamo trkače koji još imaju tamo 9-13 koji su nam stvarno od početka te lige, koji su nam vjerni, a nas veseli to da nam svake godine dolaze novi ljudi koji se probaju, pa evo stvarno i onda dalje krenu kod nas i onda dalje su vrsni trkači. I tako da nemamo sad neka očekivanja od nekih 200-300 sudionika, ali mi smo zadovoljni tu dok je brojka oko 100, jer ako nam dolazi 100 djece, to je za nas jako dobar odaziv i kažem, pošto je to puno, pošto je puno tih utrka i ljudima i financijski puno i fizički ne možeš svugdje sudjelovati, tako da jednostavno je dobar odaziv. Ali onda je tu ekozona i nekakve popretne aktivnosti s kojima se uvijek trudite privući novu publiku, nove trkače. Važno je sudjelovati, ali ipak su tu i rezultati. Bilo je dosta rušenja rekorda na zimskoj ligi. Očekuje li se to i na ljetnoj? Pa evo, već na prvom kolu je srušen rekord u hodanju. Gospodin Lacković, on je stvarno profesionalni hodač. On nema konkurenciju u hodanju. Ne, on je baš znači član je atletskog kluba Zrinjevac iz Zagreba i baš je i evo, gradonačelnik nam je obećao i ove godine da ko obori rekord da bude dobio let s balonom, znači to je bilo i prošle godine, tako da evo to isto s tim malo motiviramo trkače da dođu i da pokušaju oboriti rekord, kratka, duga, hodanje, sve. I tako da evo, sad na prvom kolu je već rekord oboren. Kad se tiče hodanja, i očekujemo da bude još koji. Znate li možda ovako sad napamet ko drži rekorde na ove ostalim stazama? Pa, znam da je, što se tiče zimske lige, zimske cross lige, jedan rekord drži Jasmina, ako se ne varam, još uvijek nju je stvarno teško skinuti. Jasmina Ilijaš, pa da, evo sad, da ne govorim na pamet. Ili možda Andrej Hladnik. Da, Andrej je na zimskoj ligi oborio, a sad za ljetnu ja, evo, stvarno nisam siguran, puno je to i tih kategorija, muški, ženski, tako da možda ne kažem krivo, ali ima tu odličnih trkača, Jurica Tomac, Andrej Hladnik, koji su stvarno, oni su se na zimskoj ligi baš na par puta jedan drugome skidali rekorde i tako da je stvarno bilo neizvjesno do kraja, a prošle godine na ljetno je baš Andrej Hladnik, on je dobio isto let balonom, ali evo za ženske sad nisam siguran točno koliko to ćemo provjeriti. Drži rekord.